Kui buka ni bok katobana nabita apa angka satu no kita pandrita katobana nabita mapamule pamula latu matena dewi matoga dapi pitu mennek 5 mennek kami nama tandre katobana nabita kui baca 5 mennek. Jadi ame tokong kapa katobana 5 mennek maka katobana apa aja nang katau matinro tau patinro to ngaya tu. Na ulle matinro me maminatama masigi. Makiro. Jadi tapi madari kidi maka aga na may pauko 5 mennek nanapa itu muka di mana capu jadi makiro makanya ulama kita itu kadang juga dalam fikih begitu yaitu ampai babu maka dade malom masaka pahang di lalan nagamae yang penting tapaham menemui nang kanola tawe pesanir ya maka dia nola ye pesan nih apa angkat tu tahu maka tahu badena bahasa Indonesia LDI tahu dulu namanya Lemkari, kemudian dianggap organisasi ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipatwakan bahwa termasuk organisasi terlarang di Indonesia, berubah nama menjadi LDII. LDII ini aku maka tahu baik pak di bahasa Indonesia. Mabasara, mapamulai mukadimah, letu beresalang basara mana? Apa biasa lau runtuh? Kasih baku naseng ya to kana sate kurma kato ba basara mataru cidi ba bicarogina assalamualaikum bawa kakak nemu ya to assalamualaikum ki basara to iya mirona paha jadi makana ya ba bicarogina mak basara pokokna mak pamula latu capan mak basara alasanna aga nasaba iya ro kato ba sampajang na iya sampajang de na wadi pa bicarogi de na wading sehingga ia rokatobai mutlak harus basara. Apa ia sampajangi mak bisa rara patana 7? Apa ia mau basaogi mana sabatali? Nia katobai sampajang. Epek koninawa. Itu ia ronala dasar sehingga dia nami mak bahasa Indonesia dia mak bicarogi. Ina mak basara materu. Namun dia nak pahangi tahu tanda urusan muka dia mau pahangi. Yang penting basara itu makiro. Tapi kita coba gere. Kami mak pangewat tahu angkat bantai. Nah saya kau makada aku dia nawat di mak basara, dia nawat di mak bicarogi mak bahasa Indonesia. Apa muasa di sampajang, namo kato ba mu salat toy. Apa mana ka mangolo timor ako, na mangolo watate ko masampajang. Itu dia tanda mak pakai wangi. Itu mana ka mangolo timor ako makato ba, mesti na mangolo watako. Apa jadi dewi mato tu gaga pak purana pangewangi komeki mak pangewangi. Ini tu ampai mantasabi makada bami de. Iya naro katok bapak mulange si katok bama duet tamai wajib mupa basara iya to naru pakai konsep iya ro penjelasan de na marigaga pangkamo hadesa na nabita makra khatibun nasa alaka dari ukulihim palabangangi lokori rupa tawe sesuai kadar kemampuan nah iya kuma basara kuna de na pahangi de to gana lolongang ika makiro jadi ina tu nampai mancaji pangewang okiro monro kaidana jadi itu ya ampai babu iya kong katau makada de na wadi makoy termasuk tu halwati atau apakah samam atau yusupia ina iya na pura mak jumata masampaja loroi ha maka dei kama magi nakoro kami katok pasalai iya ko ya dia pasalai de mina ya rupake itu de mina ya rupake tapi dia pasalai ang kami matola sana nomor sidi mantasapi makada iya kok itu si dia kampung onron na asa sampaja jumae o kumi masjid jami jadi masjid takdir pangkajenne masjid Kuba masjid Al Muhajirin masjid ujung Macina dia gagas sa sampaja jumana o kumi bawang asa ko kilo mak jumate pak isuri masjid di kuy mantasabi itu imonri man itu nang kasih pendapat maka dade yang penting ya rumah sigi pura ni na ACC pemerintah maka dawa dionri mak juma lapa-lapa ni ro kebaruban ni pendapat iya tu ampai ko iya nari pake imanta sapi tujuanna na pasi pulung itawe maka de ko jumai asidi ko sidi na masigi onroi ina tu nakada nigi layolo mak juma ye mitossa imonrina de na nasa asam pajalo robawan no iya na pake coba jadi mapangewani itu komeki pasalai angka mato dalele na pake kemudian tami betul
taman nih, mau nih. Terakhir, maka da iya ro okui lalan naga matam pa angka je tu pasan na guru takali sidendre makan jala dai pake. Maka da deje tu na mariga agame ka pendapat. Apa ia komegai pendapat malotu malom masakka lalang yolah. De nama cipi. Apa ia kene sapi mani bawangi pake pak dena toha gitu rewak tolo Makkah apa maka de manta sapi na sige saulina rone makun raya batali jene na iya ko kumatawa pa ite kindre melo de na silepo ye dia na melo maka da sige sana ulina makun rone na batal o ko manya jene kang na rewak apa ya na ple panalatu tawa pa na rewak si mak jene betongan ade na haji na rewak lomi maka mak jene nye makiro jadi nalai de ce nang pendapat maka dan kapasahwat angka to maka da berhubungan menyaman nilalang yolah pak mi ka pendapat ka makiro jadi itu ampai kanjana iya mina masalah nareko jama-jamange mi bawa ya setuju ipasalai tawe wa hukum ya pangewangan ngemonre ya ko pendapat tami bawa ya setuju ya rosesa salamanang okon itu na monro na iya ko piki pak pasti berbeda denang ka ko piki ci dipaham na sabab po Allah taala meto maka da walizalika halakahum mako me matokoro pancaji deu pasti dipahak ko itu padahal memang jadi po Allah taala meto makelorang yana tu ampai pake konsensus hukum al muhti upi ali jatihadi lahu ajarun ya ko salai batena atau pandrite malah ketetapan hukum atau fatwa lolongan ngici dia palang ya ko tuju lolongan dua jajaja na tapangewang ya ko ngka salah tetang kana lolongan cidi ya ko tuju lolongan dua ya mi ko toma pangewa de kana lolongan